Budući da živimo u toksičnom svetu, kako neki stručnjaci definišu današnje stanje životne sredine, gde su vazduh, voda, zemljište i hrana sve zagađeniji, može se pretpostaviti koje blago predstavlja prirodni mineral koji te opasne materije neutrališe. Reč je o zeolitu, o kojem nešto više saznajemo od Irene Baret, lekara prirodne medicine. Zeolit je mineral vulkanskog porekla koji je u stara vremena u toku vulkanskih erupcija, kada je lava došla u kontakt sa vodom okeana i vodom podzemnih tokova, pretvorio se u mineral. Ovaj mineral ima izuzetne karakteristike. On je primenjivan u starim civilizacijama Indije, Kine, Rusije kao način za poboljšanje stanja zdravlja. Pa tako zeolit danas pripada komplementarnoj medicini, pošto on nije lek, on je dijetetski suplement, dakle dodatak koji poboljšava stanje zdravlja, sa njim se ne leči, ne rade se terapije, već se pojačava prirodna funkcija organizma. Zanimljivo o zeolitu je da ga ima u Srbiji, na padinama Kopaonika, u južnim krajevima Srbije, oko Beograda, ima ga i kod nas na Fruškoj gori. Srbija je blagoslovena sa ovim mineralom i to najkvalitetnijim koji ima visoki procenat klinoptilolita. To je vrlo dobra vrsta koja može da se iskoristi i u poljoprivredi, u stočarstvu, u industriji, u građevini, a također za poboljšanje stanja zdravlja kod ljudi. Ono što je zanimljivo je da se njegova struktura ponaša kao saće i u svojim šupljinama zbog razlike u naelektrisanju može da privuče teške metale, zatim pesticide kao i biološke uzročnike bolesti. Živimo u toksičnom svetu, pa se u literaturi navodi nekoliko desetina hiljada toksičnih materija kojima smo mi svakodnevno izloženi. Laboratorijski nalazi su utvrdili da se čak i deca rađaju sa preko 200 toksina u svojoj krvi pre nego što su uopšte izloženi u ovom svetu. Tako da se, na primjer, u programu doktora Gabriela Cousinsa, koji je vodeći autoritet u alternativnoj medicini iz Arizone, navodi jedan zanimljiva studija u kojoj lekar predlaže detoksikaciju budućih roditelja. Dakle, pre nego što se odluče da imaju decu, da u svoj dnevni režimen uvedu upotrebu zeolita. Zanimljivo je da se nakon 6 meseci organizam potpuno očisti od teških metala kojima smo, nažalost, svakodnevno izloženi, a kojima nije mesto u našem telu i sa kojima telo ne zna da izađe na kraj, izaziva poremećaje u našem organizmu. Inače se u prirodnoj medicini smatra da bolesti nastaju zbog intoksikacije i zbog neodgovarajuće ishrane. Zanimljivo je to da komplementarna medicina je vrlo popularna u svetu danas. Tako uspešno mogu da sarađuju tradicionalna prirodna medicina i klasična medicina, što se dešava u Meksiku, na Kubi, u Rusiji. Tako je moguće uvrstiti zeolit i u praksu ovakve komplementarne medicine, gde se zajedno klasična i tradicionalna medicina mogu da uključe u poboljšanje stanja zdravlja ljudi. Predlaže se da se u toku dana uzme do 15 grama ovakvog mikronizovanog zeolita u nekoliko doza u toku dana. Dobro je zahvatiti sa drvenom kašikom ili plastičnom, slično kao što se radi tretmani sa glinom. Pomeša se u čaši vode i popije. On je potpuno bezopasan i bezbedan. Na osnovu kliničkih i naučnih istraživanja došlo se do tog zaključka. Poznato je da su mirovnjaci koji su služili u Bosni u toku ovog našeg nesrećnog rata dobili to 3 različite vrste tumora, što se nije zapazilo ranije u medicinskoj literaturi. I nakon mnogobrojnih pokušaja, kada su američki lekari uveli zeolit u terapiju svojih vojnika, došlo je do poboljšanja stanja zdravlja. Također, poznato je da se u Centru Drvo života u Arizoni redovno uvodi ovaj zeolit u lečenju hroničnih degenerativnih bolesti. U tretmanu se redovno, pored prirodne organske hrane,
obavlja čišćenje tela mikronizovanim zeolitom. Postoji nekoliko vrsta zeolita. Granulirani zeolit se koristi u poljoprivredi. On pomaže kao meliorant, pomaže razvoju biljaka, stvara se bolji prinos. On je ekološki fertilizator, a u poljoprivredi u stočarstvu također može da se daje životinjima. Pri tome su te životinje zdravije i duže žive, a kod ljudi dolazi do poboljšanja zdravlja čak i u vrlo kritičnim stadijumima, raznim oblicima karcinoma, dijabetesa, artritisa, alergija. Alergije dobro reaguju na zeolit, a zna se da, na primjer, genetski modifikovana hrana i, nažalost, toksično zaprašivanje kojem smo izloženi izazivaju alergijske promjene. U okruženju i u vremenu u kojem živimo ne možemo sa sigurnošću znati kakvim agensima, uzročnicima bolesti smo izloženi, pa u takvom slučaju jedan pomoćni pripravak, jedan dijetetski suplement kao zeolit može da olakša stanje poremećenog zdravlja i da donese poboljšanje. Bilo bi zanimljivo da se ovakav dijetetski suplement sve više uvodi i da se narod u Srbiji na neki način izleči, jer to je naš proizvod, potiče odavde, ne bi ga trebalo izvoziti, najprije da se izleči stanovništvo Srbije, pa onda da ga ponudimo za izvoz. Inače se smatra da je klinoptilolit, dakle zeolit iz Srbije, jedan od najkvalitetnijih u svetu. Poznato je da se velika nalazišta nalaze i u predelu Bondstila, na samom jugu Srbije oko Vranja, a Institut za mineralogiju u Beogradu se bavi izučavanjem ovoga i ukoliko nekoga interesuje, postoje izvori gde može da više sazna o ovome i da proveri informacije kojima smo danas pričali. Dakle, naučno je dokazano da može da dovede do velikog poboljšanja stanja zdravlja. I dok u svetu vlada prava pomama za mineralima sa čarobnim svojstvima, mi ono bogatstvo koje imamo zanemarujemo i posežemo za preparatima iz inostranstva sa odličnom reklamom i sumnjivim kvalitetom. Valja se ponekad setiti i onoga što je naše, ne iz patriotskih, nego iz zdravstvenih pa i logičkih razloga.